Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Nahe makuru agezweho. Victoire Ingabire yabwiye urukiko ko yifuza kunganirwa n'umunyamategeko wo muri Kenya. Mu gihugu cya Kenya ho hari abanyarwanda bakekwaho kurya abantu. Naho Muhanga umwavoka kurikiranwa gusambanya umwana. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, Constant Mutamba wahoze ari minisitiri w'ubutabera aritaba urukiko kuri uyu wa gatatu. Kinshasa ho abantu 78 bamaze kwicwa na kolera. Muri Uganda, President Museveni yatangaje ko ashobora kwirukana ambasaderi w'Ubudage. Ni mu gihe Donald Trump we yatangaje ko agiye kongera kohereza ibitwaro byo kwirwanaho muri Ukraine. Ngizo zimwe mu nyingo z'ingenzi zigize amakuru mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Kanijabo yanone ku itariki ya 9 z'ukwa 2025 mu kanya turayarambura. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora, gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri services zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa. Ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa se ujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment. Tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike, bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikaze muri amakuru arambuye duhereye ku Rwanda rushinja Kongo kuzana abandi bacanshuro bo kuruhungabanyiriza umutekano. Minisitiri wa Nyamahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yavuze ko hari amakuru yizewe yuko hari abacanshuro Republika ya Demokarasi ya Kongo yakuye muri Colombia kugira ngo baze bayifashe mu ntambara iri mu burasirazuba bw'iki gihugu agace gaturanye n'u Rwanda. Avuga ko uretse abo bacanshuro Kongo iri gukusanyiriza hafi y'u Rwanda ibifaru n'indege bita attack drones, kandi kuri we ngo ibyo bibangamiye umurongo w'ibiganiro by'amahoro Kigali iherutse gusinyana na Kinshasa i Washington. Nduhungirehe avuga ko ibyo gusinyana amasezerano y'amahoro hanyuma ntakurikizwe biri mu mikorere isanzwe imenyerewe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga ko guhera mu 1999 harandi yasinywe hagati y'impande zombi ariko ntakurikizwe. Ati hari amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo yatangiye gusinywa mu mwaka wa 1999. Ayo masezerano hafi yose ntiyigeze yubahirizwa na leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Hari ubunararibonye dufite yuko guverinoma ya Kongo itajya yubahiriza amasezerano. Minisitiri wa Nyamahanga avuga ko u Rwanda ruzi neza ko kuri terrain leta ya Kongo iri kuhazana intwaro, indege za drone z'intambara yise attack drones, ibifari tumiza muri Aziya n'abandi bacanshuro baturutse muri Colombia. Ku byerekeye abacanshuro mu ntangiriro za 2025 hari benshi bambutse Kongo baca mu Rwanda batahi wabo muri Romania. Bari barahawe akazi n'ubutegetsi bwa Kongo ngo babufashe kwirukana abarwanyi ba M23 bari bamaze igihe bigarurira ibice bya Bunagana bafata Goma, ari naho imirwano ikomeye yabereye ihitana abantu barimo n'abasirikare ba SADC nabo bari baje kurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Perezida Kagame aherutse kuvuga ko abo bavandimwe bo muri Afrika byacanze baje muri Kongo kurwana ku ruhande rw'ingabo zishyigikiye FDLR, umutwe wasize ukoze genocide mu Rwanda kandi ufite umugambi wo kurutera.
mu gihe hari umwuka umeze utyo hagati ya Kigali na Kinshasa. Ku rundi ruhande hari ibiganiro biri kubera Doha muri Qatar bihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abahagarariye AFC M23. Ababisesengura bavuga ko iby'impande zombi zizemeranya ari byahanini bizagena uko intambara muri kiriya gice izahita igenda. Ingabire Victoire yabwiye urukiko ko yifuza kunganirwa n'umunyamategeko wo muri Kenya. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwatangiye kuburanisha urubanza kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rya Ingabire Victoire, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda ukurikiranwa ibyaha bifitanye isano no gushaka guhirika ubutegetsi no kurema umutwe w'abagizi ba nabi. N'ibyaha ubundi inzego z'ubutabera mu Rwanda zimaze iminsi zishinja bamwe mu bayoboke b'ishyaka rye. Ingabire Victoire yagaragaje inzitizi ebyiri kuri uru rubanza rwe rw'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Yavuze ko yifuje kunganirwa n'umunyamategeko mu gihugu cya Kenya, ikivuzo cye agishyikiriza urugaga rw'abavoka mu Rwanda rukaba rutaracyemera. Umunyamahanga wifuza kunganira umunyarwanda mu nkiko agomba kubiherwa urushya n'urugaga rw'abavoka. Ingabire Victoire yavuze ko Maître Gatera Gashabana usanzwe umwunganira afite abandi benshi yunganira barimo abayoboke b'ishyaka rye 9 basanzwe bari mu rubanza rwo gushaka guhirika ubutegetsi, bityo ko bitamworohera kumwunganira nawe. Maître Gashabana nawe wari mu rukiko yavuze ko umuburanyi kunganirwa n'uwo yihitiyemo ari ihame mu migendekere myiza y'urubanza kandi ari uburenganzira ntakuka. We na Ingabire batakambira urukiko ko rwabasabira mu rugaga rw'abavoka kumwemerera umunyamategeko wo muri Kenya, kandi ko u Rwanda nka kimwe mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba rwagombye kwemera umwanzuro w'uko abavoka bo muri ibyo bihugu bemerewe kujya gukorera mu bindi bihugu kunganira abaturage babyo. Ubushinjacyaha buvuga ko mu rubanza rw'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo humvwa impamvu zikomeye zituma umuntu akomeza gufungwa cyangwa gufungurwa, bityo ko inzitizi zo gushaka undi mwunganizi zitabuza ko urubanza rufatwaho umwanzuro. Kuri icyo kibazo urukiko rwavuze ko nta bubasha rufite bwo kwinjira mu mikorere y'urugaga rw'abavoka. Uruhande rwa Ingabire kandi rwagaragaje urukiko ko bahabwa umwanya wo gutegura ubwiregure bwe ku mwanzuro washyikirijwe n'ubushinjacyaha. Maître Gashabana agaragaje ingorane z'uko iyo agiye kureba umukiriya we urwego rw'ubugenzacyaha RIB rusigarana mudasobwa na telefone bigatuma badashobora gutegura urubanza. Urukiko rwanzuye ko iburanisha rizakomeza ku itariki ya 15 z'uku kwezi mu kwirinda gutinza urubanza ku nyungu z'ubutabera. Ingabire Victoire yatawe muri yombi na RIB ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka, hari nyuma yo kubushinjacyaha busabye RIB kumukoraho iperereza mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibyemezo by'urukiko rukuru nk'uko RIB yabitangaje, kugira ngo ashyikirizwe urukiko rutanyuzwe n'amakuru yatanze ku bayoboke be bamaze igihe baburana ku birego byo gushaka guhirika ubutegetsi. Kuba natunga amafaranga nta gishya, Aimable Karasira abwira urukiko. Aimable Karasira yabwiye urukiko ko kugira amafaranga kuri we ari ibintu bisanzwe kuko nta mwana cyangwa umugore agira ngo babe bayakoresha. Aimable Karasira uzaramba uzwi nka Professor Niga yongeye kwisobanura ku cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo atunze n'icyaha cyiza ndonke, abwira urukiko ko amafaranga basanziwe no ku makonte ye ndetse no kuri telefone ari ayo yakoreye kuko yakoze akazi nta mwana cyangwa umugore yagiraga. Yageze mu rukiko yambaye imyambaro iranga imfungwa n'abagororwa mu Rwanda, afite igikapu mu ntoki cyarimo ibitabo n'impapuro ndetse anafite icupa rya teremusi n'akajerekani mu ntoki. Yambaye inkweto zo mu bwoko bwa bodaboda zidasa, rumwe n'ubururu urundi n'umweru, amasogisi maremare y'umukara, amataratara mu maso n'amashapura 3 mu ijosi. Karasira kuri inshuro yakomeje kwiregura ku cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo atunze ndetse n'icyaha cyiza ndonke. Maître Bruce Bikotwa umwe mu banyamategeko babiri bamwunganira niwe wabanje gufata ijambo. Yabanje gusobanura amafaranga arenga miliyoni 11 z'amafaranga y'u Rwanda yafatanywe, avuga ko muri ayo mafaranga harimo ayo yahawe n'umugabo n'umugore kubera ikibanza bari baraguze na Karasira Aimable mu mitungo yasigiwe na se, kandi ko yanyujwe kuri telefone ndetse biranagaragara. Maître Bikotwa kandi yemeje ko Karasira yagize ibibazo byo kwirukanwa mu kazi nk'umwarimu wigishaga muri kaminuza, ndetse bihurirana ko iwabo barokotse jenoside yakorewe Abatutsi ari abantu babiri. Maze nyuma yo kuvuga agahinda ke abantu batandukanye barabyumva, baraterana bifashishije ikoranabuhanga bateranya inkunga z'amafaranga arenga miliyoni 9 bayamuha kuri telefone. Yavuze ko amadolari arenga ibihumbi 10 nayo yari ari kuri konti ya Karasira. Ayo mafaranga ngo ari abantu boherezaga ku ikoranabuhanga rya Western Union. Maître Bruce Bikotwa kandi avuga ko amayira arenga 500 yari mu rugo kwa Karasira mu mwaka 2008 na 2009. Karasira ngo yahawe buruse yo kujya kwiga mu gihugu cya Swede, ahabwa amafaranga maze yacunga neza agira icyo yisagurira nk'urwibutso. Yavuze ko amafaranga arenga miliyoni 3 nayo yasanzwe kwa Karasira, amwe ngo nayo yakodeshaga inzu za nyakwigendera Karasira Karaveri papa we, aho icyorezo cya COVID-19 cyari mu Rwanda kiziye, noneho ngo bakajya bamwishyura mu ntoki aho kugira ngo bayajyane kuri banki nk'uko byakorwaga mbere. Maître Bruce Bikotwa kandi muri ariya mafaranga ageze kuri miliyoni 3 yemeje ko harimo nayo Karasira yahawe n'abakora mu nzego z'iperereza kugira ngo ajye avuga neza leta. Karasira we yabwiye urukiko ko yatangiye kuvuga agahinda ke n'ubuzima bwe mu mwaka wa 2019, anavuga iby'umuvandimwe we ufite uburwayi bwo mu mutwe. Avuga ko hari ikiganiro yatanze kimwe kuri YouTube channel kigira kiti ubundi kwiyahura nabikora nta mugore nkeneye, maze abantu benshi bamugirira impuhwe bamuha amafaranga abazi n'abatazi. Yemeje ko ari amafaranga yahawe n'uwatazi kandi akemeza ko nta nzu yubatse, kwizo nzu afite yazisigiwe n'ababyeyi be, nta mwana nta mugore afite, ku buryo amafaranga yakoreye nta cyari kuyarya. Yabwiye urukiko ko umugenzacyaha wamufunze ari we wamwibwiriye ko afite amafaranga iwe mu rugo, bityo ko yagenda akayamurebera akayaha murumuna we. Yemeye ko hari amafaranga yahembwe kuri YouTube channel ye kandi ngo karegwa ibiganiro 3, nyamara kuri iyo YouTube channel iriho ibiganiro 244. Maître Felicien Gashema umwunganira nawe yabwiye urukiko ko
umukiriya wari umwere, ko n'ayo mafaranga byibura yahabwaga n'abo bagira neza nta gikorwa kigize icyaha yakoresheje, ndetse ko nta naho bigaragara nibura ko ayo mafaranga yahabwaga kugira ngo nibura yifashishe mu mitwe y'iterabwoba. Uruhande rwa Karasira nirwo rwahari umwanya munini kugira ngo yiregure. Aimable Karasira Uzaramba alias Professor Niga wabaye umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda yanabaye umuhanzi, ariko ibyaha bitandukanye birimo guhishingira jenoside yakorewe abatutsi n'ibindi. Ibyaha aregwa bishingiye ku biganiro yatambutsaga kuri YouTube, cyakora we aburana bihakana. Urubanza rwe ruri kugana ku musozo, kandi niba nta gihindutse ruzapfundikirwa ku munsi w'ejo ku itariki ya 10 z'uku kwezi kwa karindwi mu 2025. Tukiri mu makuru arebana n'ubutabera, avoka akurikiranwa gusambanya umwana. Urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye rwaburanishije mu muhezo urubanza rw'umwunganizi mu mategeko, avoka ukekwaho gusambanya umwangavu. Iburanisha ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ry'umwunganizi mu mategeko w'ubushinjacyaha ukekwaho gusambanya umwana w'umukobwa utagejeje imyaka y'ubukure yashyizwe mu muhezo, abantu baje gukurikirana urubanza bicaye mu cyumba cy'iburanisha. Ubushinjacyaha buhawe ijambo bwavuze ko bushingiye ku ngingo ya 26 irengera umwana no kurinda imibereho bwite y'umwana igomba kurengera umwana uvugwa muri iyo ngingo, iburanisha rigomba kubera mu muhezo. Mu mpaka zatwaye umwanya utari muto, abunganizi batatu bari bahagararanye na mugenzi wabo uregwa imbere y'inteko iburanisha babwira urukiko ko iri tegeko rireba umwana mu gihe urubanza rugiye kuburanishwa mu mizi. Abunganira uregwa bagaragaje ko itegeko uwo rivuga ari umwana uregwa, kandi akaba ari iburanisha mu mizi y'urubanza. Aho ubushinjacyaha bwagaragaje ko atari ku itegeko ribiteganya ko ahubwo rireba uregwa ndetse n'uwakorewe icyaha ari umwana, kandi ko atari mu gihe cy'urubanza mu mizi gusa, ahubwo ari iburanisha iryo ari ryo ryose mu gihe uregwa cyangwa uwakorewe icyaha ari umwana. Bityo rero hagombaga kubahirizwa ibiteganywa n'itegeko, urubanza rukabera mu muhezo. Hari amakuru y'ikinyamakuru Umuseke gifite ko umwana w'umukobwa uyu mwunganizi mu mategeko akekwaho gusambanya yabikoze umukobwa afite imyaka 16 y'amavuko, ubu akaba afite umwana w'imyaka 2. Uregwa iki cyaha afite hafi imyaka 75 y'amavuko. Mu makuru y'ubukungu, Sako 238 kuri 416 zahuye n'ibibazo by'ubujura. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Murangwa Yusufu yabwiye abadepite ko Sako 238 zahuye n'ibibazo by'ubujura ahanini kubera ko zitakoreshaga ikoranabuhanga. Yabitangaje ubwo yagezaga ku nteko rusange y'abadepite ingamba zihari zo gukemura ibibazo bigaragara mu micungire ya za Sako. Minisitiri Murangwa yatanze ibisobanuro mu magambo ku ngamba leta yashyizeho mu gucunga za Sako na bimwe mu bibazo zagiye zihura nabyo. Yavuze ko imirenge yose 416 yamaze kugezwamo ikoranabuhanga mu kwezi kwa 8 kwa 2024, kuko Sako 47 zashyizwe mu buryo bw'ikoranabuhanga mu rwego rwo kunoza imicungire yazo. Asubiza ikibazo kuri zimwe muri za Sako zibwe bigizwemo uruhare n'abazishinzwe imicungire, Minisitiri Murangwa yavuze ko Sako ya Jabana yahombye miliyoni 430 z'amafaranga y'u Rwanda kubera imikorere mibi y'abakozi, na Sako ya Mugunga mu karere ka Gakenke yibwangana na miliyoni 167 yose akaba atarabashije kugaruzwa. Ahandi ni muri Sako ya Gasabo hibwe miliyoni 80 n'uwari umuyobozi wayo aza gutorokera hanze y'igihugu, naho mu karere ka Rusizi hibwe miliyoni 24. Muri Sako ya Butare naho mu yabweyeye hibwa miliyoni 24. Ati icyo navuga nuko kubera imikorere ya Sako zitakoreshaga ikoranabuhanga, nyinshi zakoreshaga impapuro ndetse n'imicungire n'ubugenzuzi mu mikorere yazo, ugasanga bitanoze, bigatuma rero zibwa n'abazishinzwe. Ikindi kwibwa kw'izi Sako ngo byaturutse ku kubura ubunyangamugayo bw'abazikoramo bamwe na bamwe. Kuva Sako zatangira gukora, izigera muri 238 zagiye zihura n'ibibazo by'ubujura muri 416 bukozwe n'abakozi bazo hamwe n'abayobozi bazo, ndetse hamwe na hamwe akaba n'ubufatanye n'abanyamuryango bazo. Mu gihugu cya Kenya hari abanyarwanda bakekwaho kurya abantu. Leta ya Kenya yatangaje ko igiye gukora iperereza ryihariye ku bantu bose bakomoka mu Rwanda, mu Burundi, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abo mu muryango wa Wagisu wo muri Uganda batuye mu karere ka West Pokot. Ibi bije nyuma y'uko abantu 13 bafatiwe muri Bendera bakekwaho ibikorwa bikomeye birimo kurya imirambo no gucuruza ibice by'imibiri y'umuntu. Khalifa Abdullahi, umuyobozi wa West Pokot, yavuze ko hari abakekwa bamaze no kwemera icyaha, bakaba bari batuye ahantu hatemewe ku butaka bwagenewe umuhanda. Yatangaje ko aho hantu hagiye gusenywa ndetse n'aba bantu bagasuzumwa mu buryo bwimbitse. Abategetsi ba Kenya bavuze ko ubufatanyabikorwa mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba budakuraho inshingano zo kurinda umutekano w'igihugu, bityo hafashwe icyemezo cyo gukora isuzuma, no kuvuga kugenzura mu buryo burambuye abo baturage bose. Iperereza rirakomeje, naho abantu 13 baha iminsi 21 yo gufungwa mu gihe ubushinjacyaha bugikusanya ibimenyetso. Mukanya aya makuru turakomereza kuyavugwa hanze y'u Rwanda. Waba ukeneye telefone igezweho, computer zuje ubuziranenge, imodoka nziza cyangwa ibindi bicuruzwa na service guturuka i Dubai, wizengurutse umutwe, Soatas niyo company yizewe watsindiye isoko, ukaba ukeneye ibikoresho bisabwa kugira ngo hacane umucyo, wibunze imitima, tugane muri Soatas tubigukorere vuba kandi rwose nubwo waba ufite amafaranga make twayaheraho tukagirana amasezerano. Ufite imodoka ushaka kuyihindura cyangwa kugura indi, nta kidasanzwe muri Soatas. Hybride, electrique n'izindi modoka zigezweho tugufasha kuzikugurira ku
kiranguzo bataguhenze. Dushobora kuyigura dukoresha amafaranga yawe, ukaduhembera serivisi yuko twayikuguriye ku kiranguzo, cyangwa ukadutuma imodoka ushaka tukayikugurisha ku giciro gito. Niba hari umuvandimwe cyangwa inshuti iri Dubai twafasha cyangwa twakunganira mu bundi buryo, nabyo turabikora. Kuguhuza n'ibyo ukeneye i Dubai ntibizongera kugusaba kurira indege, kuko nitwe muhuza wawe na Dubai. Serivisi zacu zirihuta kuko bisaba gusa iminsi iri hagati y'itatu n'itanu tukaba twagutumikiye. Dukorera Igikondo munsi yo kwa Mironko ku marembo ya Naebo. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 0788 67 85 97 cyangwa 0787 02 45 13. Gukorana na Swatas ni amahitamo yo kuzigama igihe n'amafaranga. Wigeze wibaza ushobora kubona inzu nziza ku giciro ushoboye cyangwa se ubutaka bufite ibyangombwa butarimo ibibazo? Nta mpamvu yo gukomeza gushakisha, ibisubizo byose biraha. Imari Real Estate turagufasha kugura no kugurisha ibibanza, amasambu ndetse n'amazu yaba mato cyangwa manini. Dukata amasite meza kandi yizewe, tukayagurisha mu mucyo no mu bwitonzi. Ufite amafaranga make, ntugire ubwoba. Turagushakira inzu cyangwa ubutaka bujyanye n'ubushobozi bwawe. Ufite ubutaka buto cyangwa bunini, turagufasha gukora inyigo y'inzu wakubakaho bijyanye n'ubushobozi bwawe. Dufite ubunararibonye mu gutanga ubujyanama ku butaka wagura buzira ingaru, mu kwirinda amakimbirane bushingiyeho, mu bunyamwuga buzira amakemwa. Nitwe ducunga amazu yawe mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri 0783 57 86 72 cyangwa utugane ku mbuga nkoranyambaga zacu nka YouTube na Instagram. Hose twitwa Imari Real Estate. Imari Real Estate, twubaka icyizere, inzozi zikaba impamo. Makuru avugwanze y'u Rwanda, Constant Mutamba wahoze ari minisitiri w'ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aritaba urukiko kuri uyu wa gatatu. Wahoze ari minisitiri w'ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Constant Mutamba aritaba urukiko bwa mbere kuri uyu wa gatatu mu ruhame mu rukiko rw'iremezo, ahaza gusubiriza ibirego yarezwe n'umushinjacyaha mukuru bijyanye no kunyereza umutungo wa leta. Ubushinjacyaha bukuru bumurega kunyereza miliyoni 19 z'amadolari zagenewe kubaka gereza Ikisangani. Tariki ya 9 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo umushinjacyaha mukuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Philomene Mvode yashyikirije inteko ishinga amategeko ya Kongo icyifuzo cyo guhabwa uburenganzira bwo gukurikirana Mutamba, icyasabwaga kugira ngo urubanza rutangire nyuma y'iperereza ryabanjirije uru rubanza rwe. Tariki ya 15 z'uko kwa gatandatu inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yatanze urwo ruhushya. Wahoze ari minisitiri w'ubutabera aratangira kuburanishwa nyuma yo guhatwa ibibazo inshuro ebyiri n'ubushinjacyaha. Ku nshuro ya gatatu yahagarariwe n'abamwunganira. Nyuma yaje kwamagana ubushinjacyaha bwose, avuga ko bubogamye kandi burangwa n'inzangano. Icyakora umushinjacyaha yaramwikomye amusaba gukomeza gutuza mu gihe gisigaye. Nyuma y'ibirego, Constant Mutamba yeguye ku mirimo yo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatandatu mu ibaruwa yandikiye minisitiri w'intebe Judith Suminwa nk'uko Radio Okapi ibyibutsa. Muri iyi baruwa yishimira amavugurura y'ubutwari yatangije muri Minisiteri y'Ubutabera. Uru rubanza ruri mu zigiye gukurikiranirwa hafi imbere mu gihugu no hanze yacyo. Nta gushidikanya ko rutagaragaza imicungire mibi ya Minisitiri w'Ubutabera gusa, ahubwo ngo ruranareba abanyamuryango b'uyu munyapolitiki ukomeye muri guverinoma wamenyekanye cyane mu bitero byibasiye abacamanza, bituma umubano wabo wangirika. None aba bacamanza rero yari yarajujubije nibo bamwakira kuri uyu wa gatatu. Dukomereza amakuru Kinshasa, abantu 78 bamaze kwicwa na kolera. Minisiteri y'ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko indwara ya kolera iterwa n'umwanda imaze kwica abantu 78 muri 830 bayanduye. Iyi minisiteri yasobanuye ko kugeza ku munsi w'ejo tariki ya 8 igipimo cy'abapfa mu banduye iyi ndwara kiri ku 9.4%. Dr Roger Kamba, minisitiri w'ubuzima, mu nama y'abaminisitiri yabaye mu cyumweru gishize yasobanuye ko mu turere tw'ubuvuzi 35 tugize Kinshasa 25 ari two twibasiwe n'iyi ndwara. Ubwandu bwihuse bwa kolera muri Kinshasa bwatewe n'imyuzure yibasiye intara mu minsi ishize, yangiza ibikorwa remezo birimo imiyoboro y'amazi ndetse n'inzu zo guturamo. Umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya avuga ko abibasiwe cyane ari abimuwe n'iyi myuzure bacumbikiwe mu nkambi zitandukanye. Muyaya kandi avuga ko ubushobozi bw'ibitaro ndetse naho gushyingura abicwa n'iyi ndwara buri kuba buke. Uretse kolera rero, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inugarijwe n'ubushita bw'inkende. Minisiteri y'ubuzima muri iki gihugu ivuga ko abantu 127 barwaye icyorezo cy'ubushita bw'inkende monkeypox, bakaba bari mu myaka iri hagati ya 15 na 34. Mu mwaka ushize ishyirahamwe ry'abaganga batagira umupaka Médecins Sans Frontières ryatangaje ko abantu 654 bamaze kwicwa n'iki cyorezo cy'ubushita bw'inkende. Ni mu gihe Minisiteri y'ubuzima muri Kongo yo ivuga ko kuva mu 2024 kugeza mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka abantu barenga 89 bamaze kugaragarwaho na monkeypox, mu gihe abantu 603 bamaze gukingirwa iyi ndwara. Minisiteri y'ubuzima kandi ivuga ko ikomeje kugenzura abantu bamaze kwandura ubu burwayi kugira ngo birinde ko bushobora gukwirakwira. Kuva mu 2023 iki cyorezo cya monkeypox cyagaragaye mu ntara za Kivu y'Epfo, iya ruguru, mu mujyi wa Kinshasa, Kasai, Chopo, Tanganyika, Katanga na Maindombe. Amakuru avuga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tuyakomereze kuri Colonel Innocent Kayina washinze ihuriro Coalition Nationale pour la Libération du Congo, akanaba umugaba mukuru w'ingabo zaryo. Yanyomoje amakuru yari amaze iminsi avuga ko afungiwe muri Uganda nyuma yo gusa n'uburirwa irengero.
byavugwaga ko mbere yo gufungwa yabanje guhamagazwa n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, Muhoozi Kainerugaba. Iby'ifungwa rya Colonel Kaina kandi byahuzwaga n'uruzinduko General Muhoozi mu kwezi gushize yagiriye Kinshasa, rugasiga abonanye n'abarimo Perezida wa Repubulika n'umugaba mukuru w'ingabo za Congo Lieutenant General Jules Banza. Colonel Kaina mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ikinyamakuru Bwiza yavuze ko atigeze afungwa, ko ahubwo yari yaragiye mu butumwa bw'akazi. Ati nagiye isafari ngira ngo byabaye mu rujijo rw'abantu, ari ubwo umuntu agenda atabwiye n'abantu kandi atari ngombwa, ngira ngo ni naho havuye biriya, ariko nta kibazo nigeze ngira. Rwose ndakubwiza ukuri ko ntacyo nabaye, gusa nari nagiye mu kazi telefone ivaho. Colonel Kaina yashimangiye ko we n'ingabo ayoboye bagikomeje umugambi wo kubohora abanyekongo by'umwihariko mu ntara ya Ituri, bijyanye no kuba leta ya Kinshasa ifite umugambi wo kubagirira nabi. Kaina n'umutwe ayobora bashinja ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi ruswa, ikene wabo, kugura abashaka kwiyegereza, guta muri yombi abatavuga rumwe nawe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kunyereza umutungo w'igihugu, imvugo z'urwango zibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda ndetse n'ibindi. Naho guverineri ari mu mazi abira azira kwita Kabila umunyekongo. Guverineri Jacques Kiabura w'intara ya Katanga yahamagajwe Kinshasa kugira ngo atange ibisobanuro ku byaheruka gutangaza kuri Kabila Kabange wahoze ari perezida w'iki gihugu na Corneille Nangaa ukuriye AFCM 23. Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Kongo Jacques Shabani niwe wamuhamagaje, gusa amakuru aravuga ko itegeko ryaba ryatanzwe na Perezida Tshisekedi. Guverineri Kiabura mu butumwa yandikiwe na Minisitiri Shabani yasabwe guhagarika ibikorwa bye byose akitaba bitarenze amasaha 48. Uyu guverineri ahamagajwe Kinshasa nyuma y'amasaha make atangaje ko nyirabayazana w'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ari Perezida Kagame aho kuba Kabila cyangwa Corneille Nangaa. Yagize ati Kabila na Nangaa ni abanyekongo, ibibazo byabo bikwiye gukemurirwa mu muryango. Uyu mugabo yashimangiye ko Kabila na Corneille Nangaa ari abanyekongo mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa bafata nk'abagambanyi ndetse n'abanzi ruharwa bw'igihugu. Corneille Nangaa yakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu nyuma yo kwihuza n'umutwe wa M23 bagashinga ihuriro Alliance Fleuve Congo rigambiriye gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Naho kuva Joseph Kabila yava mu buhungiro akerekeza mu mujyi ugenzurwa na M23 wa Goma, nawe Kinshasa yamushinje kujya mu mutwe ugambiriye gukuraho ubutegetsi bwayo. Abantu 9 bo mu muryango wa Tshisekedi barizwe mu rukiko rw'i Buruseli. Abantu 9 bo mu muryango wa Perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barizwe mu rukiko rw'i Buruseli mu Bubiligi bashinjwa gusahura amabuye y'agaciro yo mu ntara ya Katanga na Lualaba. Cyamakuru La Libre Belgique cyanditse ko 9 bajyanywe mu butabera barimo baramukazi ba Perezida Tshisekedi, babyara be, abahungu be, abavandimwe be ndetse n'umugore we Denise Nyakeru. Baregwa kuba bafatanya cyaha ndetse n'ibyitso mu bikorwa bya ruswa n'indi myitwarire y'ubugizi bwa nabi. Ku munsi w'ejo kuwa kabiri nibwo ikirego kiregwamo bari abantu 9 bo mu muryango wa Tshisekedi cyashyikirijwe umushinjacyaha mukuru wa leta y'Ububiligi, aho abanyamategeko bagitanze bavuga ko bari abantu bafi ya Tshisekedi atari bo bonyine biba amabuye y'agaciro muri Katanga. Ikirego cyatanzwe i Buruseli kibanda ku bantu bafite ubwene gihugu bw'Ububiligi, inkiko zo muri kiriya gihugu zikaba zifite ububasha bwo kubaburanisha. Umwe mu batanze ikirego yunzemo ko ibindi birego bishobora gutangwa mu bindi bihugu aho abasahuzi b'ubutunzi ba Kongo bakomoka. Dukomereze ku barundi 25 bafungiwe muri Tanzania bazira kutagira ibyangombwa. Abaturage 25 bakomoka mu gihugu cy'u Burundi bakatiwe igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe nyuma yo kwanga kwishyura ihazabu 250 by'amashiringi ya Tanzania baciwe n'urukiko rw'ibanze rwa Kisitu kubera ko nta byangombwa bafite bibemerera kuba muri iki gihugu. Nkuko byemezwa n'ikinyamakuru The Citizen cyandikirwa muri Tanzania, tariki ya 4 z'ukwezi gushize kwa gatandatu nibwo aba baturage 25 bakomoka mu Burundi baciwe aya mande yo kuba baba mu gihugu cy'abandi batagira ibyangombwa bibemerera kuhaba ariko baza kuyabura. Urukiko ruvuga ko abo Barundi bashinjwa ko muri Tanzania nta byangombwa bafite kandi iki kikaba ari cyajyanwa n'amategeko ya Tanzania. Kuva tariki ya 4 z'ukwezi gushize nibwo urukiko rw'ibanze rwa Kisutu rwabakati igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe cyangwa bakishyura ihazabu 250 by'amashiringi ya Tanzania, ariko ntibashobora kubona ayo mafaranga baciwe n'urukiko, maze bituma bahanishwa gufunga umwaka umwe muri gereza. Amwe mu mazina yabo ikinyamakuru cya The Citizen cyabashije kumenya harimo Manirambona Atanazi, Igirinya Elvis, Ndiho kubwayo Jean Marie, Manariyo Ezekiel, Ndereyimana Elvis ndetse n'abandi 20 bari kumwe. Nta kindi cyaha bose bashinjwa uretse kuba baba muri Tanzania nta byangombwa bafite bibemerera kuhaba. Tukivuga ku makuru arebana n'igihugu cy'u Burundi, ingabo z'iki gihugu zongejwe amezi 6 muri Somalia. Ubuyobozi bwa Afrika yunze ubumwe bwanzuye ko ingabo z'u Burundi zisanzwe zikorera muri Somalia mu rwego rwo kuhagarura amahoro zihaguma andi mezi 6. Ni zimwe mu ngabo za Afrika ziri muri iki gihugu kidafite amahoro guhera mu mwaka wa 1991. Izi ngabo za Afrika yunze ubumwe zagiye muri iki gihugu kugira ngo zifashe guhangana n'abarwanyi ba Al-Shabaab, umutwe w'inyeshyamba zifite imbaraga za Al-Shabaab ahanini zishingiye ku ikusanya n'isesengura ry'amakuru azifasha mu kugaba ibitero hirya no hino muri iki gihugu ndetse mwe bigahitana abakomeye. Ingabo za Afrika yunze ubumwe ziri muri Somalia muri iki gihe ni za Uganda, Ethiopia, Kenya, Djibouti, Misiri ndetse no Burundi. Inama y'akanama ka Afrika yunze ubumwe gashinzwe amahoro kuri uyu mugabane yarayiteranye yanzura ko ingabo z'u Burundi nazo zikomeza kugira ibirindiro muri Somalia kugira ngo zitere ingabo mu bitugu abandi bagiye kuhagarura amahoro. Muri Uganda, Perezida Museveni ashobora kwirukana ambasaderi w'Ubudage.
umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko perezida w'iki gihugu Yoweri Kaguta Museveni yemeye kwirukana ambasaderi w'Ubudage Matthias Scholl. Ni icyemezo General Muhoozi usanzwe ari umuhungu wa perezida Museveni yatangaje kuri uyu wa gatatu. Yagize ati muzehe yemeye kwirukana ambasaderi w'Ubudage muri Uganda. Uganda ikwiriye ibyiza. Ubu butumwa bwa General Muhoozi bwagiye hanze bukurikira ubundi yanditse avuga ko imyigaragambyo yonyine yashyigikira ari yo kwamagana ambasaderi w'Ubudage. Ambasaderi w'Ubudage muri Uganda amaze igihe atarebana neza n'abayobozi b'iki gihugu kuko ashinjwa gushyigikira imitwe y'abantu barwanya ubutegetsi bwa perezida Museveni. Kano Chris Magezi wahoze ari umuvugizi w'igisirikare cya Uganda by'agateganyo tariki ya 23 z'ukwa gatanu uyu mwaka yatangaje ko mu gihe Uganda yitegura amatora y'umukuru w'igihugu azaba mu 2026 ari kuvuka imitwe yitwaje intwari igamije guhungabanya umutekano wahurira abantu benshi no kwangiza ibikorwa remezo. N'abaguye mu myigaragambyo ya Sabasaba muri Kenya bakomeje kwiyongera. Komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu muri Kenya yatangaje ko abantu bamaze kugwa mu myigaragambyo izwi nka Sabasaba iheruka kuba muri iki gihugu bamaze kugera kuri 31. Ni imibare y'ikubye kabiri yaherukaga gutangazwa na polisi ya Kenya. Iyi komisiyo mu itangazo yasohoye yavuze ko usibye abapfuye hari abandi 107 bakomeretse mu gihe ababarirwa muri 532 batawe muri yombi. Hari kandi n'abantu babiri baburiwe irengero. Iyi komisiyo ivuga ko hari ibintu byinshi byangiritse nubwo agaciro kabyo kataramenyekana. Perezida wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri Kenya Raymond Ngerisi yavuze ko abantu bose bagize uruhare mu byabaye bagomba kubibazwa abasivile, abapolisi n'abasirikare. Tariki ya 7 z'uku kwezi nibwo abanyakenya bakoze imyigaragambyo bise Sabasaba mu rwego rwo kwizihiza imyaka 35 ishize basabye Daniel Arap Moi wayoboraga iki gihugu ko yashyiraho politike y'amashyaka menshi. Ni imyigaragambyo yaranzwe no guhangana gukomeye kw'abaturage na polisi ya Kenya hifashishijwe imyuka iryana mu maso, amabuye ndetse n'amasasu. Muri Sudani y'Epfo, Perezida Salva Kiir yirukanye umugaba w'ingabo umazeho amezi 7. Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo yirukanye umuyobozi w'ingabo muri iki gihugu nyuma y'amezi 7 ashyizwe kuri uyu mwanya kandi ashyiraho uzamusimbura nk'uko byatangajwe kuri radio y'igihugu. Nta mpamvu yatanzwe yo kwirukana General Paul Nang Majoka wari kuri uyu mwanya kuva mu kwa 12 k'umwaka ushize. Itangazo rimwirukana rivuga ko Perezida Kiir yashyizeho Dao Atur Jong nk'umugaba mushya w'ingabo. General Majoka akaba yarayoboye ingabo mu gihe hari imirwano ikaze hagati y'ingabo z'igihugu n'inyeshyamba za White Army, umutwe ugizwe n'urubyiruko rw'abaniweri, bikaba byarongeye guteza ikibazo cya politike muri iki gihugu. Perezida Donald Trump yemeye ko gukemura ikibazo cy'intambara yo muri Ukraine bigoranye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yemeye ko gushakira umuti intambara ya Ukraine bimaze kugaragara ko bigoye kurusha uko yarabyiteze. Yanavuze ko atemeranya n'uburyo mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin ashishikajwe no guhagarikamo iyi ntambara. Kuva yagera ku butegetsi mu kwambere uyu mwaka, uyu wari umukandida w'ishyaka ry'abarepublikani yijeje kenshi ko azarangiza vuba ikibazo hagati ya Moscow na Kiev. Gusa uko iminsi igenda yicuma, Donald Trump yemeye buhoro buhoro ko ibyo yise ko bizakemuka mu masaha 28 bishobora gutinda kurushaho. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Trump yagize ati ntabwo nishimiye Putin ari kwica abantu benshi, harimo n'abasirikare b'Abarusiya n'abanya-Ukraine. Yavuze ko abagera ku 7,000 bishwe buri cyumweru muri uru rugamba. Abajwe n'umunyamakuru niba afite icyo agiye kubikoraho, Trump yagize ati ntacyo nabibabwiraho. Yatangaje gusa ko agiye kongera koherereza Ukraine ibitwaro byo kwirwanaho nyuma y'uko guverinoma ye yari iherutse guhagarika imwe mu nkunga ya gisirikare. Ati tugiye kongera kubaha ibikoresho bagomba kwirwanaho, barimo kugabwaho ibitero bikomeye cyane. Ubushinwa bwo bushobora kwitambika umugambi wo kugurisha TikTok. Leta y'Ubushinwa yarucira rumira ku ngingo yo kugurisha TikTok ku kigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'uko perezida w'icyo gihugu Donald Trump avuze ko yamaze kubona abakiriya akaba asigaje gusa ko Ubushinwa bwemeza ubugure. TikTok igenzurwa n'ikigo cyo mu Bushinwa kizwi nka ByteDance, gusa Amerika irifuza ko igenzurwa n'abanyamerika bitaba byigafungwa muri icyo gihugu aho abayikoresha barenga miliyoni 170 barimo 60% by'abafite imyaka iri munsi ya 20. Impungenge za Amerika zishingiye ku kuba Leta y'Ubushinwa ngo ushobora kubona amakuru y'abanyamerika bakoresha TikTok, cyane cyane ko Amerika igaragaza ko iyi leta ifite ijambo rikomeye kuri ByteDance igenzura TikTok. Joe Biden wahoze ari perezida wa Amerika yari yarasinye itegeko ryo guhagarika icyo kigo mu gihe kitagurwa n'abanyamerika, ariko Trump amusimbuye akomeza kwegeza inyuma uwo mugambi ku buryo itariki ya nyuma yo guhagarika TikTok muri Amerika yageze ku itariki ya 17 z'ukwa 9 ivuye mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Trump aherutse gutangaza ko yabonye itsinda ry'abaherwe biteguye kugura TikTok, cyakora ashimangira ko atizeye niba Ubushinwa buzemera gutanga uburenganzira kugira ngo abo banyamerika bayigure. Mao Ning, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa, nawe yabajijwe ibyo kugurisha uru rubuga, ntiyagira byinshi avuga, asobanura ko Ubushinwa bwagaragaje aho buhagaze ku bijyanye n'iyi ngingo. Mu gihe TikTok yagurishwa, ByteDance izasigaranamo imigabane itageze kuri 20% kandi ntabwo ibikorwa byayo bizongera kugira aho bihurira n'ibya TikTok. ICC yasohoye impapuro zo guta muri yombi umuyobozi w'ikirenga wa Afghanistan.
urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwasohoye impapuro zo guta muri yombi umuyobozi w'ikirenga wa Afghanistan mu butegetsi bw'abatalibani na perezida w'urukiko rw'ikirenga rwabo rubashinja gutoteza abakobwa n'abagore muri icyo gihugu. ICC yavuze ko hari impamvu zemeza ko umuyobozi mu by'umwuka w'ikirenga Haibatullah Akhundzada na Abdulhakim Hakani umucamanza mukuru w'abatalibani bakoze icyaha kibasiye inyoko muntu cy'itoteza rishingiye ku gitsina rikorerwa abakobwa, abagore ndetse n'abandi bantu badahuje na politiki y'abatalibani ku bijyanye n'uburinganire, indangamuntu cyangwa imvugo nk'uko uru rukiko rwabitangaje. ICC ivuga ko abatalibani bashyizeho amategeko amwe n'ibyo babuza abaturage muri rusange byibasira cyane cyane abakobwa n'abagore by'umwihariko bitewe n'igitsina cyabo, bababuza uburenganzira n'ubwisanzure. Abacamanza ba ICC bavuze ko abatalibani babujije cyane abakobwa n'abagore uburenganzira bwo kwiga, kugira ubuzima bwite n'umuryango ndetse n'ubwisanzure bwo kugenda, gutanga ibitekerezo, gutekereza, umutimanama ndetse n'idini. Ngo ibyo byaha byakozwe kuva ku itariki ya 15 z'ukwa munani kwa 2021 igihe abatalibani bafataga ubutegetsi kugeza nibura ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Zabihullah Mujahid, umuvugizi w'abatalibani, mu itangazo yagize ati abatalibani bamaganye izo mpapuro z'ubuswa kandi icyemezo cya ICC ntikizagira ingaruka ku bwitange bukomeye no kwihebera sharia, amategeko ya Kisilamu. Dusoreza aya makuru mu Bushinwa aho abana barenga 200 bajyanywe mu bitaro nyuma yo kurya ibiryo bihumanye. Abana biga mu mashuri y'incuke 233 bajyanywe igitaraganya mu bitaro biri mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'Ubushinwa nyuma yuko bariye ibiryo birogeshejwe ikirungo kitaribwa cyashyizwe ku biryo. Ni ikirungo cyashyizwe mu biryo mu rwego rwo kubirimbisha, ariko byaje kugaragara ko kitagenewe kuribwa, ahubwo ari irange risanzwe kandi rifite ubumara bushobora kwangiza ubwonko, urwagashya n'impyiko cyane cyane by'abana. Aba bana biga ku ishuri ry'incuke ryo mu mujyi wa Tianshui mu ntara ya Gansu. Nyuma yo kubageza mu bitaro basanzwemo ibipimo biri hejuru by'uburozi biba muri ayo marangi. Itangazo rya polisi ryagaragaje ko abantu 8 barimo n'umuyobozi w'ikigo batawe muri yombi kugira ngo bakorweho iperereza kubera ayo makosa, kandi ngo babikoze nkana kuko basize ayo marangi babibona ko atari ayo kuribwa. Ababyeyi barerera kuri iryo shuri babwiye BBC ko batewe kababaro n'uburozi abana babo bariye cyane ko ari ubutinda mu mubiri kandi bushobora kuzabagiraho ingaruka z'igihe kirekire. Ntawe uramenya igihe aba bana bamaze barya ayo marangi, ariko ababyeyi benshi babwiye itangazamakuru ko kuva mu kwezi kwa gatatu abana babo bagiye bagaragaza ibimenyetso nko kuribwa mu nda, amaguru no kubura ubushake bwo kurya. Liu Lijiang, umuyobozi w'umujyi wa Tianshu, yavuze ko ibi bigaragaza uburangare mu bugenzuzi bw'ibiribwa ndetse ko bikwiye kubera isomo abasigaye. Shito bakunzi wa Primo Media Rwanda, inkuru y'abana barenga 200 bari ibiryo bihumanye mu Bushinwa niyo dusorejeho amakuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire ko mwana muyakurikiye, bararikiye gukomeza kureba ibi biganiro biri kuri urubuga. Mugira amahoro. Bantu mutunzi imodoka z'ikoranabuhanga zinywa mazutu, diesel cyangwa essence cyane cyane za hybrid, mwaba muzi ko izi modoka zigira amavuta y'umwihariko yagenewe system za DPF na catalyst. Mu yandi makuru nuko hejuru ya 90% y'abatunzi imodoka mu Rwanda ari zo muri ubwo bwoko, ariko nyamara 85% ziri mu igaraje. Izikiri kugenda zacitse intege, zirashyuha ku buryo kuzitinza nabyo biri kuziganisha habi. Ibi byose biraterwa no kudakurikiza amabwiriza ya maintenance mu masysteme yazo. Inkuru nziza ishobora gutuma udahangayika, ariko nuko igisubizo cy'ibyo bibazo kiri muri Autorea Maintenance Limited. Iki ni ikigo kirimo abahanga mu gusuzuma amasysteme yose agize imodoka ndetse no kwifashisha produits zikenewe kugira ngo izi modoka zikorerwe maintenance. Basanga igikondo bagufashe muri maintenance y'umwihariko ku modoka zo mu bwoko bwa Kia na Hyundai. Ku bindi bisobanuro bahamagare kuri 0786 20 60 54. Nyamara ngo ikintu cya mbere burya ni amakuru.